Assalamu alaikum. Mana Sur ayılın turganları, özümün tuğandarım, mana Moskvada жүрген, Bishkekte жүрген tuğandarım, sizlerden bir men kayırlı жасағым келіп атат. Mana былтырғы жылы 19-жылы Кудайым бери биздин элибизге mana машит курулду. Эл нашары менен Арабистандан жардамдар менен бул бизге жакшы иштер болду. Mana машитти караңыздар, машитта намазды окушуп атат. Рахмат шунчалык элге бүтүрүштү. Endi şunun bir yerde şunun bağını ötet bana meçitin territoriyasını tosup üçün özübüzce şul tuğra emes jagып көрүнүп турат. Mana eşikleri açılıp mal kirip ketpesin деген sunuş menen men keche toydo, surda toy boldu da toydo kayırıldım. El koldodu. Şu meçitte aylantıp pesko blok menen yaxşı kılıp yoldu boy eken taza kılıp tosup koyaylı dep sunuş kıldım ede el koldoğu da sur tuğanдар, aka-ukalar, aksakallar, şunu mana Moskvadagı, Bishkekdegi жүрген жаштар, sizlerde koldo berişingizde suranamın. Şul katары men süvetini tartıp bereyim, mana dep көргүлө ушундай жакшы болсо деп көрсөтүп атабыз. Şunu sizler nime dep koldoysunlar, şu sizlerden suranı şunu koldoп ketиңиздер. Mana ukabız Niyazıp Kuvançbek'ti şunu başı olup şunu düşken karajatları top uşul işlerdi жүргүзгүн деп şuga tapşırıp hazır bana men nasip kılsa bugün Bishkek'e ketem oyaklardan bir tuğandarda agitatsiya kılamın. Şularga sizler salımыңыздар, koşuңuzдар, el muakıl oluşup atat. Kudayım tinç koysa bana жазda ertеңеле жаз kep kalat. Şunu bütürüp elimiz aldıda Kudaydın nüyünü, Allah'ın razıçılık için жақсы kılıp taza kılıp mayette жүрүүбүз жазыр болуп элибиздин бирдиктүүлүгүнү көрсөтөйлү акалар. Шунан салыңыздар, кошуңуздар, сиздерден суранып кетемин. Берген Алла разы болсун деп, берген тапкан уюңуздарга барака пайыз берсин, ишиңиздер ийгилик болсун. Алыста жүргөн, сапарда жүргөн aka-ukalarыбыз, карындаштарыбызды тынч аман, эсен аман балдарга келип, үйдө ата энесинин алдыда тапкандарга тойлорго буйрсун. Мен сиздерден суранып кетерим, ушул aka-ukalarыбыз şu мачитибизди жакшы кылып тосуп алайлы. Калган иштер дагы иши көп бола берет. Mana былтыркы жылы ушундай маалда сууду айтып кеттим эде. Mana Кудайым берди, суузам келип чыкты. Энди жай кичине кемчиликтери бар, улам бүтөт. Ушунун эле катарында эртеге мечитибизди жакшы кылып тосуп алсак, мына артыбызда жаныбызда ошол менен эле медресе бар. Ушу медреседе жаштарыбызды, бардыгын балдарды, мына азыр окуп келген карыларыбыз бар. Ушулар окутуп, тарбияласа, биздин балдарыбыздын келечеги ушулар. Дагы биздин мына азыр мечиттин эле жанында азыркы заманбап ФАП курулган, жанында медресе шивенисе курулган. Ушуну азыр bir жылдан бери кароосуз калып, мына көрүңүздөр, ичини көрсөтөйлү. Кароосуз калып, мына эшигиде күрүч жок, ачык калган экен, мына тиреп койгонбуз. Мунун ичине келип караңыздар, көрүңүздөр. Мына шамал кирбегендиктен эшикти бирөө карап ачып алгандыктан шамал кирбегендиктен түшүп булар монту бузулуп атат. Жаңы заманбап буюмдар, мына келиңиздер. Bunu көрүңүздөр, бул биздин элдин байлыгы, Кудайым берген bir убакытта. Мына көрүңүздөр, өз көзүңүздөр менен көрүңүздөр мына. Муну шуну иштетип bir элге пайдасы тийсин деп мен чыган балдар болсо, кыздар болсо, шуга мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо шуну өкмөттөр менен сүйлөшүп şu ишти алдыга жүргүзөйлү. Мына көрүңүздөр, өзүңүздөр ичиңиздер ачса керек. Жақшы бүгін ішіге жаш балдар келіп, же мал келіп кетіп, бәптір шуайым шу дейбі. Мұны қараңыздар, мұны қараулы жоқ, ешкім қарабайды. Воздух кірбегенден кейін, ауа кірбегенден кейін бұзылады екен. Менің түйшініктерімде шудай aka-ukalarım, сусудуғандарым, мұны башқа қышлақтардың мұнға қызықсыз, бұл біздің еліміздің байлығы. Мана көріңіздер, тұрған сайын бұзыла береді. Құдай беріп, бар жоғын құл берген, столға сейін. Барлық жақтарға мүмкіншілікті берішкен. Шуны сіздерден сұранамын. Келіп, шуға мен іште берем деген патриот адамдар болса, мына көріңіздер, барлығы современный. Бүгінгі заманба, мына күзгі суларға шейін светтер мына жанып тұрады. Көріңіздер, шуны барлық жоғы бар. Көріңіздер, aka-ukalar, паровойы бар, котельнийлері бар. Ушул
mümkünçülük olsa şunu özümüzün elde patriotlar şunu işletem degen spesialistler bolsa şunu hökümet bilen söýleşip kayсы variantlarda işletip şunun elge paydasyny tigizel degen oýlar sunuşlar bar ekeler. Sizler şuňa meýle sizler meniň mümkünçülükden paýdalanma onuga sizlerge gaýryşga tory kelip atat. Mananda şiwenisek bar. Muny işletip uşundan düşken paýdany meçitden kerek jaraga işletsin degen sunuşubuzdy mana 1 ýyldan beri hiç muna goýatat. Endi maga şu katary bir sunuş kıldım keçe toyda çoğun muna malakamtetirge. Eger hiç kimizler işlete alırsanızlar şu iki izdaniyanın külüçünü bana beriңizler. Men şunu kara bereyin. Şamaldatıp buzulmasın, biro kirvesin diye bana tosup şunun kara berip durayın. Şuğa katarı 6.000 so'm 1 yılda masjidga salımını koşuvam durayın. Dep elge sunuş kıldım. Agar şundan körak berip men işlete, men şundan payda koraman, elge hizmet kılam degen adam bolsa başı göz menen el menen süýleşip şol adamga tapşyraylı.